Respublik aynan жалпы вакцинациялашта рейд істейді. Радиосы бөлесі Жоқ, білмеді бұл жаңағы страховка еді. Жоқ, бұл еме деп қойғанбыз, общий емес. Жаңағыда еме айдай береді да. Без ограничения. Ошондай қыш керек пе? Без ограничения деп шесі, ашық ақшасымен алғанда. Паспорт ошончы. Ошоны алмаштырыш керек болот. Паспортсыз тек өзү аныктоочу документ болсун айдоочу сервис башка да. Жок, ошон мен менен эч кандай автоунаа башкара албайсың, туура? О. Жалс. Ночь. Сизге 194 беренин биринчи бөлүмү менен түрдө протокол түзүлөт. Башынан өз билимиз менен. Башка рейд алкагында спринтер Чатона? 48. Гаматхак. Шаймарге. Banda aşırı 502 toktay zaman. Banda aşırı 502 toktay zaman. Taşınan insi var, soğukta. Ayda şu polisi avtoundan hakkı olgundan birge kredil boza. Çıkıp bir bus bu. Страховкаңыз. Эми каттоо көлүк менен айдоочулук көлүк да. Салыштыралы. Хорошо. Страховкаңыз баткен. Атыңыз? Жеңишбек мырза автоунаадан түшүп коесузбу? Машинадан түшүп коесузбу? Кемсиз? Жары карang. Канчадасыз? Өзүңүз сатышын. Ne üçün тиякта инспекторлар тосто сиз баш ийбестик кылып өтүп кеттиңиз? Бизге берип атат 502 АШРБ деп. Маалымат берип атат рациядан, ошон үчүн мен сизди алып көтөргөн жок. Өтүп тостон токтобой кетти деп атат. Жок, өтөн жок. Хорошо, байке. Көзлөрүм бар. 185 часть 1 менен неподчинение түзүп бересиз, анан оң жак фаразы иштебейт. Ошол менен сиздин бирге протокол түзүп кетишкен. Мен ошон үчүн сиздин аркаңыздан келип атам. Болбосо мен сизди каяктан тааныйм? Паспорт барбы? Жок, мен билем. Паспорт барбы? Паспорт. Мен сизди каяктан таанымак элем, мен жөн жерден. Мен сизди каяктан билмек элем, туурабы? Жеңишбек мырза, мен каяктан тааныйм. Тоткон жок, жөнөлүп көтөрүп өттүр. Ошол себептен келип токтотуп. Маракет эткен жок. Ошол себептен келип токтотуп. Мен деле сиздерди тааныбайм да, байкелер, туурабы? Мага рациядан айтып атат 502 АШРБ оң жак фаразы иштебейт. Кетти серебристый. Тосуп койгулачы, бизге неподчинение кылып кетти деп атат. Подчинениялар бу токтоткон жок. Действительно мен остановить. Байке, мен сизге ишене албайм. Мен өзүм кесиптешиме ишенем да. Тарт алсам болмок. Маракет эткен жок. Күндө кармап турмун мен. Радар кармап турмун. Ичирген жок. Түндө радар акен. Жок, ичирген жок. Жөндөп кармап турмун. Ошол себептен Караңызды оңдотоңуз аксакал, а? Ошо бир контакт жетпейт. Оңдотоңуз, а, бир үй бар. Оңдодук го байке? Не кемчилик айттым эмес, азыр кандай болуп? Не стоюнча? Жети оруп койдуңузбу? Койбосоңуз бүгүн станкага кире санкт прессачы өтөт, а? Так, ичин ачып көрсөтүңүз. Буга уруксатыңыз бар айтмакчы, а? Эме үчүн
Haydi. Eğer kemçiliğiniz çöbeleniz paykasından kalbesi. Ne sizin ya doğru iş kalkül etat. Snart konuşuyatta. Murzo'ya atsak жоқ birinçiden bayke. Adilхан Mırza. Ekinçiden. Орындық жоқ. Size çıkmaz жоқ. Ne için kişiler kalkül etat. Жол бутаган учурап калган. Жөн эле 4 кишинин абалына калат. Кесине. Мага тесе дейт. Караган экен. Экинчиден сиз айдоочунун эрежесин илеттен так сактаган жок деп айтылат. Азыр инспекторду жөнөтөм, айып бирок айдап коюңуз, хорошо? Айдоочу көрүп коюң. Ойбиралбай, мейжеке. Жо, мен туура түшүнөм, эгер сиздер экөөңүздөр эле отуруп келатсаңыздар. Аркасында 4 киши отуруп келатат, өзүңүз түшүнсөңүз, эжеке. 4 кишинин жоопкерчилигин ким алат мойнуна? Эртең жол кырсыгына учурабай эле койсун, бирок учурап калчу болсо сактансак сактайбы, эжеке. Сактансак сактайт да. Мен ошол может сиздердин жаныңыздарды, өмүрүңүздөрдү балким бир кырсыктан алып калып аткан чыгармын, болгон бир нарушениямы, нарушениясы менен киргизип коюңуз, зато аман калат. Жол эжеке болбойт андай. Не знаю, эмне чара көрүп болду ошол. Алла карасын, сен жап-жаш эле эмелер. Oyunda kerak'a getiriyoruz ne olan? Yakta kalan ne olan? Kiraklardan жеңилирээк болот го булар. Böyle oynamak istedim. Oturuңуз, Лебедмит, жолдош инспектор. Şu ben getirmek mi öyle? Ne? Hırımız yok. Сизге эки укук бузуу протокол түзүлөт, Адилхан мырза. Биринчиси жүк ташуу эрежесин бузган деп жазам. Анткени сиз киши ташып келаткансыз, жүк ташуу эрежесин бузуп атасыз, биринчиден. Андан сырткары орундууңуз жетишсиз. Ошол себептен 194-беренин биринчи бөлүм менен 7-19 пункт менен 5500 сомго айыппул салынат. Кошумча жабдуу деген бар. Азыр рейдтик иш-чара жүрүп жатат, именно кошумча жабдуу деген. Ошол себептен, Öndөгү. Кошумча жабдуу аталышында рейдтик иш-чара жүрүп жатат. Водительге түшүнүп атат. Кошумча жабдуу деп. Кошумча жабдуу деп түшүндүрүп атпаймынбы? Ошол көрүп жатасыз. Арасы номеріңіз көрінбейді. Камерадан освещениеңіз күйбейді. Столбыңыз күйбейді ондай. Yok, nasıl? Қалай күйгөн? Номеріңіз вообще көрінбейді, қараңыз. Номеріңіз жоқ. Азына қоймайсыз бе, маке? Қызмат қылып беріп отпайсыз сізге бұл.
Сізге қызмат қылып беріп отпайбы? Қазылап қойбайсыз бұл жаштата. Турат bu. Енді не ішсін әке? Алғатке? Ya. Не іштіңіз еле? Sam size kuladı. Ya. Тек қатмапты. Мына жерге де. Нечің сом жазылды, 30 күн ішінде төлесеңіз 900 сом төлейсіз. 70%. Sizdeki de şunu olur mu? Ne? Protokolun arkası. Жоқ. Nimet aytımda konuşsanız. Қызымыз. Тек қараудан өткен жатыр. Техосмотр. Ne oldu ya? Protokol yoy болады. Arkasına bile bayağı Yılmang'dan. Yılmang'da yoktu. Elime ırsık Көрмөшіле. Öndөгү. Ручник тартыңыз, байке. Ручник иштейби? Ya, Cümbet tatacağını. иштебейт да? Не үшін иштебейт, байке иштеш керек да. Can cümbet Керек да, тех состояние деген бар да байке. Gül olmadı yakınç. Can binatın barca olmaz. Ben aldı abi. Bakayım horoz. At koyalım da sana ayda tarsızdı gül oldu. Kalak cümbet. Анда азыр экспертиза каралат автоунаалыкта. Станка коюп коюңуз, а? Ekstraga koçum. Экспертиза карайм, бүгүн болду, эртең болду, каяктан билем мен? Düşük olacak koydun. Жок, сиз техникалык состояниясы жок автоунааны айдоого болбойт билесизби? Kur'an verme. Бердиз. Страховка барбы? Бар. Көрөйүнчү. Ой, қараңыз, вақтыңызға жараша машина өтпей қалды. Нече, мойка бар ғой, сам мойкачы. Жазылып, кол тормозу иштебейт. 5500 сом жазылат, 30 күн ичинде төлөсөңүз 1650 сом төлөйсүз. 30 gün içinde. Bir айдын ичинде. Yemeğini de söyleyeyim. Камера татып атпайбы? Неге? Ha. Ой, поштаға да көбөс мü? Ооба. Бұл жақа? Я. Неге поштаға да поста? Қаласаңыз өзіңіз жақта почта бар ма? Жоқ. Өзіңіз жақта поштаға да қойыңыз. Машина келет ау, ишек араба келет ау, жермен келет ау. Қаяқтан күймені келет ау, қаралым, артқа қадап күй берады. Қана, номердан освещениеңіз қара. Күйгізіңіз. Хорошо, жазам берем, кете. Очень қамысқа күй қалған шығардың күйелі жүрші. Келетін қамыс күй қалады, баш болып қалады деймін. Әке, низамда көрсөтүлгөн. Эгер на месте устранить етсеңіз, жардам бере аламын. Жоқ десеңіз, жардам бере албайм. Мен электрон шүмені қатты оны мысалы. Оны заманда давно қойып тұрады. Электрон Öndөгү.
Так, бул жерге жазасыз. Туруңуз. Турум. Үйдө унутуп калыптырмын деп. Үйдө унутуп калыптырмын деп. Ой, конечно, это... Надо их птичка, да, и плюс. Тас баглайды.